Bibliafest Bayram konser programmasından başlanıp gitti. Anın barışında elgi hünərinin ən yaxşı vəkillərin Pitreş rayonu başlığının rəhmət xatları ham gramotlar bilan bölüklədilər. Barlığı jedi Pitreşli bilgiləb ötüldü. Bölüklənişlər arasında Любовь Сыраева da var. Bu hünərini ol көңілі құшу бойынша сайлаған. Почему именно я сюда согласилась прийти на работу сразу же? Потому что изначально, когда я закончила школу в 1974 году, и сразу же решила стать библиотекарем. И поэтому, когда я закончила культпросветучилище, и я, естественно, по зову сердца пошла туда учиться. Əmədəli ırtı fayasında master-klasslar başlandı. Hər avul kitabxanasında klub formirovaniyları işli. Anda bağlarına plastilindən, xampalçıqdan figuralar yasarğa, krючок bilən beylərgə, rəsm yasarğa, ham başqa nərslərgə öyrətdilər. Sunklar beylə boyunca master-klass zor qızılsını uyatdı. Так, берем крючочек. Номера разбираемся, да? Сегодня я обучаю детей делать петельки. Это простые шаги, чтобы научиться делать такие красивые изделия, как у меня представлены на столе. Şulaq birədə rayon xalqlarının milli kostyumları, muzikal instrumentlar, kulinariya birləri, istəlikli ğalə yetqarilərindən ko'rgazmada təqdim etildi. Alar 50 qəşərağa qədər hər avul kitabxanasında yığılğan ham ko'rsatilgan idi. В этом году у нас семейные традиции и обычаи моей семьи. У нас по району до этого проходили во всех сельских поселениях, в библиотеках. Совместно с ИДК у нас проводились семейные мероприятия, где семьи участвовали и рассказывали про свою семью. Традиции, обычаи, как они живут, чем они вообще интересуются. И вот мы сегодня самых-самых пригласили на этот наш библиофестиваль. Rayon kitabxanalarında 40-dan artıq xizmətkar işli. Fondda 263 min dənə kitab hesablanır, oxucular sonu 20 mindən artıq.